Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Untuk kali dalam tahun ini Pak, jadi kita baru dilakukan dari tahun 2008 setelah orang baru juga. Jadi awal rencana kegiatan dilaksanakan ini 17 sampai 28 itu target Pak. Pekerjaan kita di lapangan kalau memang bisa selesai pengambilan datanya perekaman ini seminggu apa menunggu. Betul Pak, kami sebagaimana saya sampaikan tadi, saya Pak baru tahun ini bergabung di sini dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Lama saya tahu tapi terus yang saya lakukan karena baru kali ini Pak saya ini ada sini dari Indonesia Pak Yanis get enough. Running through my veins, go to waste. I just wanna feel real love and love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place. Not sure I understand this road I've been given. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand.